वेलकम टु माई अनिल न्यू ब्लगमा चाहिँ सबैजनालाई स्वागत छ। आज म चाहिँ के भन्छ डोको रनिङ गर्न गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो आइस छ है। यहाँ हामी त गलिसक्यो, काँध दुखिसक्यो, हट्टादेखि बोकेर आएको। यहाँ चाहिँ काँध दुखेर मर्ने भइसक्यो। होइन यो के साह्रो गरौँ हो, गरौँ पनि यो के रनिङ लाने हुन्न र भन्ने जस्तै हो नि त है। जाँदैछु म यस्तै हो गाई चाहिँ जाँदैछु। अनि यहाँ पर चाहिँ आउँदैछ साथी सन्देश खै ऊ पर नाच्दै आउँदैछ, पर नाच्दैछ ऊ पिचाक उफ्रिँदै आउँदैछ पर गाइस। म चाहिँ आज डोको रनिङ हान्न जाँदैछु है। डोको रनिङ हान्ने हो यस्तै छ। हामी चाहिँ अब डोको रनिङ हान्नुलाई चाहिँ यता तल के भन्छ अब ओह्रालोमा चाहिँ हामी हिँड्दै आउँदैछौँ। अनि उकालोमा चाहिँ हान्दै हिँड्ने हो। यता चाहिँ सन्देश साथी छ है, सन्देश। अनि यता चाहिँ आइस हामी तिनजना चाहिँ आइरहेको छौँ। अब यहाँ तलदेखि चाहिँ यो खनिबास अलिक तलदेखि चाहिँ 3 किलोमिटर हारे बिहिबार हट्या। अनि हामी चाहिँ 3 किलोमिटर चाहिँ हान्नु आँटेको। अब के गर्नु रनिङ हान्नु भनेर आएको गाई छैन। अनि यता दुईजना अगाडि जाँदैछन्, म पनि जाँदैछु है। अब हामी चाहिँ रनिङ हान्ने अब ठाउँ पनि पुग्नु आँट्यौँ होइन। आइसे हाई हो र न हौ। हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ है। यता सन्देश पनि छ, सन्देश निस्कन यता। फाइनल्ली गाइज हामी चाहिँ कुद्न थाल्यौँ है। सन्देश म कुद्दैछु उकालोमा। अब के गर्नु भारी बोकेर चाहिँ कुद्न नसक्ने रहेछ, गाह्रो छ के गर्नु, तर नि कुद्नै पर्यो। उकालोमा चाहिँ लास्टै गाह्रो हुँदो रहेछ गाइज। हामी चाहिँ अब कुद्न बगल कुदेको, त्यही भएर नि अलिअलि चाहिँ कुद्दैछु म गाइज, बिस्तारै भए पनि।